Hayırlı gün, hürmetli tamaşaçılar. Sizin bilen qabat uchrashuvga biz beshadmiz. İsa'mızsız, hürmetli tamaşaçılarımız. Mene bugün bizim için büyük zor tamaşa. Şulay ejede tabii Çünkü bizni birinci tapkır bizni İlfat bilen indi sanap çıkardık. 18 yıl alıp barabız bu konsertini. No, ondan karamasdan birinci tapkır bizni çireler. Allah rahmet alarga Tatarin Forum uyuşmasına büyük zor rahmetini bildiremiz. Şuna göre nişiksiz kul çabasız. Allah ikinci tapkır şolay kileler indi. Şolay mı? Şulay ejede tabii maktan rüstiyesiz. Eğinde olar bilen bir redden biz de sizin bilen çözdük. Onlara tağın nerse, tağın iki kişi büyük zor vakıga bizden için. Men bir artistden çakırgan edim. Birisine giderken, gelmeysin mi deyip katnaşarga bizden konsertte. Köpte vakit ötmedi, bir neçe saat gine vakit ötkendir indi. Bu mena şaltırda Cevdet dey, qarayla, men bir özüm tügül dey, men bit köp kilebez deymiz. Bir 6-5 kişi kilebez dey, Meskev'den. Şuna göre aytам, yarar kilseniz, ayda, mene sizin konsertiniz bola. Şuna göre bize bugün Moskovskiy konsert. Moskovdan zor bir türküm bilen bizge Kelgen artistlar. Jırşılarımız keldi. Mene alar içinde bu zor konsert deyip tanıyım men. Bizden için tağın da zorrak. Şuna göre benim özümde ayağım kaltırı bugün yazgine. Nişik olur, halak gelir miken, gelmez miken deyip büyük katı korkaydım da ikinci tapır yazabız indi Peter artistları kile deyip çünkü görüyorsun Moskova artistları bolgaç halak doldu bit olga. Subhanallah, Cevdet Yine abi. ikinci tapır Peter artistları deyip yazabı kıyamız. Subhanallah. Cevdet abi tağını etip huzurga kerek biteli. Bu bit bizim konsert. Yaş Yürekler proyektinin devamı. İyi. Yine şunu bir her vakit aytам, sizin aranızda jırlarga tilevçiler bolsa, kelегез konserttan soň şıraşabız, sileşebиz, nindi adımlar yasarga deyip, бүтүн эбиринен sileşip bitirebиz. Yaş yürekler, ol yaş kişigine tügül. Anda 10 yaştan mı, sena 90 bolsun mu, her bir jırlagan kişi anın yüreği yaş. Şolay bit. Şoňa göre yaş yürekler ol, andan yaşka nileri yok. Karamaydı diye. Şoňa göre 100 yaş bolsa, 10 yaş bolsa mı kelегез. Sileşebиz, köpme bolsa da buluşarga tırışabız. Başlayabız mı konsertni? Başlayabız. Ede Cevdet abi birinci sahneye şapkagani. Mene sahnege şapırasım kile. Mine aytkayım aytayım, nemesi şo etip şapıram deyim. Men ul aytты, yok керек mi dedi. No, apas jigiti, Moskovda yaşauşu apas jigiti. Zafer Gıbaydulin. Aşağılarız. Zafer Gıbaydulin. Seslerinizi kazanmalı.
kişinin destekçiler. Aşığının faydası. Ay, Zafer. Mene başlarına her vakit ağır indi. Sana pek zor ağır iş bittik indi. Başlayıp jiberige. Şolay bit indi. Sana pek zor rahmet. Zafer ol bizden jarşıgına tügül öyle ol автор başkarışı. Mene ol iz jarın jarladı. Rahmet Gülsün. Ve şakırar mı motor kızdı? İyi. Şakırarız mı? İyi şakrarız. Mişer kızı Ulyanovski. Eyde.
Züfer Nagamaydulin hem Reysa Kabirova. Nagamaydulin. Züfer, бұлай іш барса, тағын бір-екі іш концерт қалғанда, точно бұла Апас районынан халық артисті берелер енді. Зüfer Губайдуллин, автор башқарушы. Рахмет саған. Міне, әйтті бет Мишер қызы. Мишерлер алар мотор болалар. Mene degan birinchidan Mishel qizi. Ульяндар yok mu bunda? Oh! Ульяндар selam. Ульяндар. Mine, bu da Ulyan kızı. Moskovda yaşasa da, Toğan yakını yaratan değil. Ikkinchidan meni bit ko'rshi. Da, bu da Paşni Mishel. Bulg'or bit. Ishlaysan. Suv oshog'ini tegi yoqda. Bir odim atlaysan. Tegi yoqqa shilolsan. Bulg'orni ko'rasan. Biz o'zimizni Bulg'orlar deymiz. Ko'nglime yillar ketdi. Eyde, tırnap qarayımız menşik bizden. Motor kızımız, Mishel kızımız jırlı. Sahnede Reysa Kabirova. Kabirova. Dinleyiz, şıkkıyız. İlke vakit diye tepkiye Şakir ve Süzer.
Reise Kabirova. Рәхмәт, дуслар. Шәп кыздыралар мәскәүләр, ә? Кулларыгызны җөрләмәк. Әйдәгез. Сәхнәгә тагын бер Мәскәүдән килгән җырчыбызны чакырабыз. Ринат Каюмов. Баршаларыгыз. Син кайда идең? Син кайда идең? Кайларда йөрдең? Ничек мин сине күрмәдем икән? Син торган йортыңа сине урамадым. Ничек кенә мин белмәдем икән? Син торган йортыңа сине урамадым. Ничек кенә мин белмәдем икән? Dünyalar gezdim, zor yollar geçtim. Şakırdı beni sine gözlerim. Sine ismegene min bergeydim. Sine sarıldım, sine özledim. Sine ismegene min bergeydim. Sine sarıldım, sine özledim. Bugün sen yine karşıma geldin. Minde bitsine özledim dedim. Minde bitsine sarıldım dedim. Koynada yürüdüm, sen koyda idin. Minde bitsine sarıldım, koynada yürüdüm, sen koyda idin. Koynada yürüdüm, sen koyda idin. Koylarda yürüdüm, sen koyda idin. Rahmet. Sarasın diye belki Rauf Bekir'in sizlerin aldama sen beni. Kelimeler yıllar karşıma
Sinanasam dünyam karandı Özləyəndə siyad yandı Gözlərini temidin qararına Yalnız kalıp dönerim Ağlama silmine yaratmasın Sinalasam dünyamı karanlık Özləyəndə siyad yandı Gözlərini temidin Ağlama silmine yaratmasın Sinanasam dünyamı karandı Gözlərimdə siyad yandı Gözlərini temidin qararına Özləyəndə siyad yandı Gözlərini Ренат Каюнов. Ренат Каюнов. Ренат. Мен бірден Ренат ешітмеске қосып алар. Мұны да бітті қауыталар. Самара жігіті, Оренбург жігіті. Кыргызстан республикаларынан Мәскеуде yaşаушы Ренат Каюнов. Жевдет ағай. Қазақтар, міне, сен оңдайсың ба міне бір-бір? Олар бит Мәскеуден келділер, не? Теге Зинандорскийден де түгел, Яшулиден де түгел, Питерештен де түгел. Олар бит Мәскеуден келділер. Башқаларған. Міне, бір концерт үшін, міне сіздің үшін, сізге концерт қою үшін кеше кеттілер, бүгін келділер, концерт қойдылар, кешелер отырдылар, тағын тайдылар. Дұрыс айтасың. Міне, соған көре, Теге вирус шітілейме, Қытайларда бізге керет дегенде шығам, мында керет тағын шығайым. солай тегі коронавирус көре. Дұрыс айтасың. Bir anekdot işittim öyle. Bir irkişi vraç yanına gele. Житкіріп тұра. Врач айтты, что у вас? Сізде коронавирус ма әлде? Тегі айтты, жоқ дейді, туберкулез дейді. Алай болғашы, қорқаныш түгіл. Дұрыс еді. Қыта шетелдегілер көмсе қорқаныш. Көп сенемейміз, көп сөз, жоқ сөз. Міне қазір сахнаға шыға тұрған қыздың есімі Әлфия. Etmeydir. Elfiye'nin şakriğeri şapkatını ele kaldı. Elfiye zavvatı bilindi. Elfiye Habibullina. Kıyın ziyaklarından келген, Мәскеуде yaşauшы. Әлфия Хабибуллина. Eşikte iki malay, et
Rahmet. Bu jırlangan jır egzekler jırıydı hem sizden yaşın ikinci jır terazene ay gelir. Elfiye Habibullina. Elfiye. Rahmet. Менә Әлфия, безнең Казанда да бар бик танылган кеше исеменен Әлфия, фамилиясе Хабибуллина, ул бөтен артистларга алып баручы булып йөри, ул миңа шалтырата. Кем ул ди? Мәйтәм, куркасыңмы әллә? Син алмаштыралар дип. Юк ди. Мәйтәм, алай булгач, килергә тиеш иде. Килдеме соң? Әлфия. Юк тавышы. Тогда бүген генә булырмы? Син бер үзең генә булыр. Бүген бер үзем генә. Аннары мин аңа әйткән, мин бер тапкыр Пензада булдым. Шунда ишеттем, ике Пенза татарлары үзара сөйләшкәннәр. Урысча әйткәндә, ничего не понял. Минем сөйләшкәнемне син аңлыйсызмы? Бәт сине аңлыйм, аларны Ну, бер грамм җитәр. аңламадым. Rahmet. Elfiye'ye işte alkışlar. Әлфия Хабибуллина. Рәхмәт. Нәрсә? Jigitimiz var. Şakirgari jigitimizni. Менә ул Башкортстан җегете, үзе туган Башкортстанда, Мәскәүдә яшәгән. Tatar kızıl ettirgen, bana da kazanla kaytargan. Neymiş? Шулай, татар кызлары шундый алар, усаллар.
Sahnede Aydar Magzyanov. Mikzyanov. Magzyanov. Ha, Makzyanov. O. Aydar Magzyanov. Güzellerimiz, ödülümüzün söyleyince Çanakkale vatandaş. Hoşuna geliniz, gitti. Sinmeni kildin beni, so sinmeni kildin beni. Sinmeni kildin beni, so sinmeni kildin beni. Rosa gülüş parmaklı oğanın varsa sinmeni. Oğanın derisi sinmeni. Kostelistan o kastan arastanda. Kostelistan o kastan arastanda. Sünne işini güne yetim, sünne işini güne yetim. Suşu totaristanda. Kostelistan o kastan arastanda. Kostelistan o kastan arastanda. Sünne işini güne yetim, sünne işini güne yetim. Suşu totaristanda. Zengeri kulak dışına, zengeri kulak dışına, zengeri kulak dışına, şu zengeri kulak dışına. Günlerine boşluk olmaz, günlerine boşluk olmaz, şu sıfatları kızına. Kostelistan o kastan arastanda, Kostelistan o kastan arastanda. Sünnin işini güne yetim, sünnin işini güne yetim, şu sıfatları kırgına gittik. Kostelistan o kastan arastanda, Kostelistan o kastan arastanda. Sünnin işini güne yetim, sünnin işini güne yetim, şu sıfatları kırgına. Vallahi hiç bulmasın, vallahi hiç bulmasın, vallahi hiç bulmasın, vallahi hiç bulmasın. Manda bulur, manda batsın, vallahi hiç bulmasın, vallahi hiç bulmasın. Kostelistan o kastan arastanda, Kostelistan o kastan arastanda. Sünnin işini güne yetim, sünnin işini güne yetim, şu sıfatlaristanda. Kostelistan o kastan arastanda, Kostelistan o kastan arastanda. Sünnin işini güne yetim, sünnin işini güne yetim, şu sıfatlaristanda. Vallahi terge girek, vallahi terge girek, vallahi terge girek, vallahi terge girek. Köpüzler ağaç tenimde, tamamı terge girek, aylık terge girek. Kostelistan o kastan arastanda, Kostelistan o kastan arastanda. Sünnin işini güne yetim, sünnin işini güne yetim, şu sıfatlaristanda. Kostelistan o kastan arastanda, Kostelistan o kastan arastanda. Sünnin işini güne yetim, sünnin işini güne yetim, şu sıfatlaristanda. Sünnin işini güne yetim, sünnin işini güne yetim, şu sıfatlaristanda. Şu sıfatlaristanda. Dur Rahman, dur Rahman. Dur Rahman. Aydar Magzyanov. Hem anın kuttan çok güzel. Albatta canım. Baba yedir hele. Baba yedir. Kontrakt bu çabuk az. Jırlarda bir şu kakak kızın endişe başlık bulmasın gibi. Başlık bulma. Ana aytmadı matır kızgancık. Bir de kaytar yedim Moskov'dan şunday kızartmadan. Elbette. Ya Allah aşkına kadın işitmeyin.
Mındalары yok şu. Сол да. Және қарайлы, қазір сахнаға шақыра тұрған жыршыбыз, ол біздің бик танылған жыршыбыз. Мәскеуде аны бик білелер. Исімі оның Альфине, фамилиясы Ахметжан. Татарстанның атқазан артисткасы. Elfiye, Альфине. Elfine, Ahmetcan. Hayırlı kеш. Қадірлі достар, қазандылар. Мен сіздің қаршыңызда бүгін шығыш жасауыма бек шатмын. Шолай өк, сіздің Қазанда, филармонияларда менің концертларым болды. Бәлки, қайсыларыңыз болғандыр да. Алдағы күндерде де насип болсын, шолай келіп сіздің қаршыда матур-матур шығышлар ясарға, матур етіп жылы қаршы алуыңыз үшін бек зор рахмет. Исәнімсіз. Бұл жырым менің Башқұртстан композиторы Сабира Чуравол Идиатуллина кейіне жазылған «Сенің жырым» деп аталды.
Хәзер башкара торган җырым. Тормыш матур сөйгән яр белән. Татарстанның атқазанған артисті Әлфина. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Әлфина ханым. Әлфина Ахметжан. Татарстанның халық артисті, атқазанған артисті. Нурлат қызы. Мәскәүдә яшигенә. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт. Менә Илфат, мин хәзер берәбер аңламыйм. Безнең Татарстан мәдәният министрлыгы бушка гына шундый исемнәр бирми икән, Сүзде юк, сүз. Матур җырлады бит. Бушка гына бирмәгәннәр димә, шундый исемне. Сүзде юк, сүзде юк. Бүген бит Мәскәүләр бездә концерт куялар. Җевдәт абый. Карале, алар арасында берәү Затиславса дип әйтергәме инде. Юк. Но анда Мәскәүгә катнашы бар. Җевдәт абый аның Мәскәүгә генә түгел, аның бөтен дөньяга катнашы бар. Юк, менә беләсең туктале, аның Мәскәү нинди катнашы бар, име? Ул буквально кичә генә Египеттан Мәскәү аркылы кайтты. Шулай дисәң генә. Шунда Египетта концертта булды, Мәскәү аркылы кайтты. И бер 10 елдан Татарстанның халык артисты була. Субханалла, бирсен Ходай. Мин әле президент булсам, бөтен кешегә бирер идем. Кул куй
deyip oturgan sakıştırgan da. Kidir, eyde, Да. Бере. Аннары Бекмамбекада Тоқтай. Татарстаннан халық артисті. Былай да енді Ресейдікінде білдірілеймен мен. Үзеде бітче, мында біздің мен қалам. Килдем ол. Келді, мен қалам. Мен қалам басады көрінеді. Көрмеше тұрам бітеді. Мен қалам Бас инде. басады көрінеді. Бас инде. Әлі қатып тақырда шығыр дәлі сақнайға. Әлбәттә, шақырабыз біз ана Үйе. алпышларны. Әйдә хәзір. Қарайлы тоқтады. Міне теге малайны шақырып. Менә шуны әйтә. Да? Әйдә шақырыйк әле. Исеме Ғадел. Фамилиясы Жәләлиев. Баяншы виртуоз жігітіміз. Тыңнап қарайық әлі. Нешік біздің Яшыл Өзен жігіттері баянда ойналар. Адil Жәләлиев.
Celaliyev. Hadi çıkmayın kim bunda? Boşka şakırmadık mı gittiğine? Hop. Hadi. Haydi, hadi tamaşa gitti. Египеттағы гастрольдерін ташлап, Мәскеу арқылары келедіген ишеттіп, Мәскеу арқылы Қазанға келіп, біздің концертта қатнашты. Молодец бит. Әлі тағын шыға ол, қорқмаңыз. Тағын шыға. Міне, мен енді бұл мәқалді мен ішкетіргені қар бақыт, сөйлемейді, қар бір концертта қал деп жетем. Теге бір танылған, бик танылған артист, бір ауылда концерт қоя. Концерт ақырында сырый бір ақ яулық киген әбиден. Бізге екінші тапқыр бұл ауылға келергені, или ДК Юнусқа кетергені дейді. Бірақ нешек, біз тағы мына бұл концертқа білен келсек бола бе, тиме? Бола ма? Но, әйдәгі сөйлешеміз болай деп, мына жолай деп тұтырып келесі, еме? Теге вақытына көбек 20 кіші түргел. А то артистларға айттым да, Мәскеу артистларға, мен айтам, теге вақытында 20 кішігіне келген еді. Олар аптырап қалдылар. Мен айтам, қорықмағыз, сізді ешітіп, зал тола деп айтқан. Міне Аллаға шүкір. Бик яқшы болды, бик көп келбеген. Міне Ринат, сені бик қаты сырайлар. Ринат қашан тағын шығыш ясы дейлер. Самара жігіті, Мәскеуде яшей. Оренбург, Самара жігіті, Мәскеуде яшей. Сахнада Ринат Каюмов. Күшті алқыштармен қаршыларыз. Tünler boyu yıkılayalım yatağa. Tünler boyu yatalım, alım yatağa. Elle şişme sürdüren kıvatanıma. Elle kuşlar bağlı sayranayla. Elle şamır düşeşen vatanına. Tünler boyu yatalım, yalgın yatağa. Tünler boyu yatalım, yalgın yatağa. Elle Türkiye yıldız
Ренат Каюмов, Москва. Міне, Ренат, кетмейінді, маңыр қолшамалы. Да? Мен міне Ренат бір сөзін айтасың келе тамашашыларға, еме? Мында бұл концертта қатнашқан артистар арасында біреу де профессионал артист жоқ. Бітті Хаваскар. Ахметжан мı? Ол да Хаваскар жүрші. Мәсілмі, ол бик матур жүрді. Ол 30 неше жыл Мәскәудә бар Тальян деген ансамбль. 30 неше жыл шул ансамбльдә жырлап, шул ансамбльдән шыққан бір артистығын айтам, Хания Фархи. Мәскәудә болғанда шунда жырлап жүрген кіші. Ренат та шул ансамбльдән, Зәфәр Губайдуллин да шул ансамбльдән 35 жыл кіші тұрған. Біз ат турында көбіз білмейміз де. Мәскәу үшін шундай зор, шундай шәхестер шығарған ансамбль ол. Матур жырлайлар дейді. Шын артистлар. Alkışlar. Ренат Каюмов. Нәрсе, әпияны шығарамыз mı? Çağırabız. Pinza kızın elbette. Pinza kızı. Elfiye Habibullina sahnede.
Habibullina. Elfiye. Yo. Şık. Elfiye. Elfiye. Рәхмәт. Tokta. Evde gitme. Түгел. Oo, bugün kişine yaşadık. Uzatırlar bana mı yere? Bu da iyilenmegen. Yok. İyi. Miniklerinde basit yolda yaşayacak. Tanışmıyor. Dik zor. Рәхмәт, бик зур. Elfiye. Habibullina. Рәхмәт. Bizdeki erkek teli Moskov'dan alıp kayıttılar Kazan'a. Kazan Kiyev'in çakrıyla el. Анын бабайы да бар мында, группа поддержки, группа подтанцовки, это ол çıkkaçtағы biirler. Edin mi? Şakırabız mı? Kazan Kiyev'in çakrıyla. Kazan Kiyeva indi. Aydar Mağzan. Yana. Тұрмыш құйған сынауларны заман ағасылы дейбіз. Дүния толып тек өзіміз ялғыз адым ясыйбыз. Замана, заманаға қарама, қадірін біліп дүнияның, батыр ешерге тырыш, сол шағында емле ұлытырмыш. Замана, заманаға қарама, қадірін біліп дүнияның, батыр ешерге тырыш, сол шағында емле ұлытырмыш. Zamanını kaybedemi yeşik yarattığına Dostları bilen soğuşlarını birge barattığına zamana karama Kadrini bilip dünyanın matır yeşerge tırış Sun çağında yemli uğurtırmış Ömürler matur uzalı biz bitmirge bulgarda Dostlar bilen koygularını toratışıp durgarda zamana karama Kadrini bilip dünyanın matur yeşerge tırış Sul çağında yemli uğurtırmış Hazır bir gençler güzelleşir. Zamana karama, bu baklavlı dünyada ağırlıklarını yiyip yaşasın karşı oynap gülüp. Zamana karama, kadrini bilip dünyanın matır yeşerge tırış, sul çağında yemli uğurtırmış. Kadrini bilip dünyanın matır yeşerge tırış, sul çağında yemli uğurtırmış. Sul çağında yemli uğurtırmış. Зарахмат алкышларыңыз үшін. Сәмінде екінші жарымда Вадим Захаров репертуарына кеттік. İnlerine basa uğurlık Güçün bütse olga varlık Direksin meşidi yapılar yiyin Dire gitsin var üstüne Yazmış illerine de sığılsan Yanlıştın ağını
yığılsan, Uğulsuzma seni ülkeni gitkenine, Işan barı verikkenine, Yazmış illerine sığılsan, Yanlışkına bağını yığılsan, Uğulsuzma seni ülkeni gitkenine, Işan barı verikkenine. Gençler gitse gel gözüne, ışanışın bitse üzüne, Küsetme küngelim yoklarına, üstüne eybetse saklarına. Yazmış illerine sığılsan, yanlışkına bağını yığılsan, Olsunma seni ülkeni gitkenine, Işan barı verikkenine, yazmış illerine sığılsan, yanlışkına bağını yığılsan, olsunma seni ülkeni gitkenine, Işan barı verikkenine. Keyifleri gidecek. Çırlaşa oturunuz. Karası yolların utansa, yüreğine yalkın utansa, Ginger şişme dönlerine, dönlerine dilere dilere, yazmış illerine sığılsan, yanlışkına bağını yığılsan, olsunma seni ülkeni gitkenine, Işan barı verikkenine, yazmış illerine sığılsan, yanlışkına bağını yığılsan, olsunma seni ülkeni gitkenine, Işan barı verikkenine, olsunma seni ülkeni gitkenine, Işan barı verikkenine, Işan barı verikkenine. Zırrakın. Haydar Mağza. Mustafa seni de, Kur'an'ı. Ulan. Mene şolay kadar vakit olsun. Şolay kadar vakit olsun. Halk bildi, üç kuruş tavuşu mu ne görürsen. Tak şu, Evet, Moskova, Kievleri, Tatariston'dan çıkacak. şolay bitimdi. Mandi hatına min de jırlar idim. Yüz yağına koyduğu. Yaşarak vakitte. Da. Zırlata o kadınlar, bilgileri. Yok обычно hatlar biyiteler. Обычно. Umışlar tabii. Umışlar. Aydarga, Haydar, zallar kılıp dursun. Bakıttır o. sana şolay yok. Moskova'daki Kремлевский залına to'ldirib, konsert bir-iki tapır koyarlar yana. Yara. Bilmesin Tatariston'ın artisti. Şunlarına anlatıldı yine halk bildi ki üç tavuş münazırlagan ben. Bizden bir tapır hamdüne apay gibi etimiz bindi. Bütün şurada şulaydı. La da çıktı. Ana çıktı da sözlerini unuttum diyeyim. Şunday hallerde bu artistlardan da alan bir türlü kişiler. Kanale. O'zimizning bayanchini shaqirlar. Şakırı gale. Çünkü anda bana bir kapa kildi arttan. Tegi jigit tağın şağa mı yok mu diyelim oynarga. Biysiler ikili. İyi biyesiler. Ben ettiğinde basıp biyseler bir evet bula ulapalar değil mi? Ot aytdım şağa dedim söz verdim. Şolay bağış. Ol jigit min ardım diyen bolaydı. Min Egipt'ten da hali kildim diyen. No apalar bir kat
Aksırağaç şakam dediğim. Sahnede Adil Jelaliyev. Adil Jelaliyev. Adil. Düşmeyinde oraya. Rahatlanmayın. Şakında kuşattılar tabi. Bayan şaka kuşattılar. Cevdet abi bilasizmi? İki hüneriyesinden kimler ulayadırayım bit. Birincisi bayanşıdan kanun oynagan. Ey nihatli tilagim şu nihatli boldu. Oynay vermeyim. Şu nihatli. İkinchisi jırlarga. Nu işte dese kulakka ayu basqaçtı yok beyt. Til bulayın oldu bitinchide de var o. Okutuvchi beyt, dedi ızdıran. Bizde Tatarlarda iki var o. Orası da var Tatar. Жылан тірі ауыздан шығып тұра. Так, Әйде, başlayalım mı? başlıyoruz. Gitti. Ya. Eydi bir şarkısı söyledi. Reis'e Kabirova'nı şakırabilir sahneye. Al kutlarını.
Oy, dostlarım, rəhmət. Rəhmət barınızga da, rəhmət. Qazanlılar, rəhmət. Mine mina da birinci mertebe Kazan sahnesinde basıp duran mine sizin karşınızda. Bilgileyini bir katı tulkınlanam. Mine bizni zorlap, hürmetlep gelgeniniz için bik zor rəhmət. Mene jırçılar alıp geldim, hoşayım jırçılarımız. Rəhmət, bik zor rəhmət özünüzge. Mene tağın bir jır sizin karşınızda jırlar edim. Ol da bulsa, Edren Dingiz. Bu jırına jırlaşıga min Gulavini çakırır edim. Profesör, Tataristan'ın halk artisti Min Gulavi. Siz kayda? Elbette şey güzel bilmiyorum. Bile bu benim bik yaratan okutucu. Miyamdan şöyle dersler alayım. Min Gulavi bile bik zor rəhmət sizge. Mikrofon, bik güzel rəhmət. Alvadır
Рәхмәт сезгә. Татарстанның атказанган артисты Миңгыркаев һәм Ләйсә Кәбирова. Рәхмәт, дуслар, рәхмәт. Миңгул абый, сәхнәне Миңгул абыйга бирәм. Менә Айдарга рәхмәт. Айдар шалтыратты миңа. Молодец, Сәмханова. Ато километры. Хөрмәтле дуслар, чынлап та дөньяга сибелгән татар халкының киләчәге аның изге моңнарыннан тора. Телебезне дә, милләтебезне дә, халкыбызны да, илебезне дә сакларга һәм шушы ягымлы моң bütün milletlerinin күңелләрен әсир итәрдәйме ул. Чөнки менә бүген очрашкач та рәхмәт мин чакырмасалар килмәләр мин бит кел концертта чыгарга зур килми. Өйрәтеп кенә гелим шунда. Күзең әйткәндә җырлыйсың да килә, ялайсың да килә дисәң дә дөрес булыр. Аны икенче нәрсә әйтәләр бит. Бер яшьлектә, бер сабыйлыкта диләр. Sabırla çocuk yaşayacak çıktı sabırla kaylana var. Şu an buraya. Sabır kaydayım hazır. Sınırlar tamına Cevdet dostayım. Min öyle bana Yunus'ta bulduk bir dengeme aksentimizde ondan sonra senin çağıran halklar dostluğu yurtuna şuşanda bulduk. Her minamın da etken spikere kadar geldim. Min seni yoğalan hoşa başladım. Çünkü teknolojiden kampanya dediğin ne diyor ki Молодец, Афарин. Он тоже Элисовый, он пушкуне сана. Он мен армияга киткән җан туган бала бу. Хәзер, Узбаев, син теге менә бу үзешеннәр дип әйтмәсен. Чөнки үзешеннәр аналар җырлар, алтын барслар алып бирәләр. Маймылларны бирүгә күбесе. Әмма мин менә үземнең фикеремне әйтәм. Чөнки менә бүген чыгыш ясаганнар, алар чынлап та фикергәләнмешен әйтмешен, фикер биреп, татар халкының
yüzün ko'rsata turgan ham butun millatlar tinglasalar mana bu jırlaularni ular chunlab da qora nendek xalq ekan bu yerlar ekan chunlab da shulay rahmat sizga baringizga da bu bek ahamiyatli ul butun dunyo maymunlanganda ularga qo'shilib ularni o'ldirib maymunlarni kerakmi kirisincha kerak benim şirketlerimizden Rossiya boyunca hem tırışam mene bugün jırlarlar bekayla kızlar yigitler. Şuşalar jırlaganışa itip iletirge tırışam menalarını. Allah kalırsan uyladım mene hazır. Karaylar dostlar, men şunda uyladım sizler. Sen uyuşturadın konsertler mene. Hatırlarsan bizden Haniye, Canı Kayım merhum Kayım. Bir zaman hatırlıyorsun mu? Dege nide radyo boyunca ayıttı da mene di men hazır jarışçılarına barlayım. Şuşlar jarışçılardan konsertka erleyim falan degendi. Şunu iske düşürdüm de toptamin edem. Haniye ol görnekli jarışçı bütün dünyaya Tatar halkının көңіліне aulahan şahıs idi ol. Ama lakin ol pedagog bulmadı. Ol icatlarına buldu. Men pedagog aynı jarlıyım da men. Men hele senin bilen birge uylap ime şulay uyuşturduğuna ver. Mene şuşalardan soylap, in eybetlerini soylap konsert berge alay tugil, balay ol degen konsert biresim gelen benim. Allah Peki, bir rahmat sana. Hazır indi men nasıl jarlayım? Korale, Gadel tutkayım. Hadi kaydasın. Gadel kil eliminde. Sen bayanı tutup dursan, oynamasan da jarlayayım kil. Korale, senin Talyanın neydi tonalista ol? Hazır yeme. Kantırda hele işe dursa saat para, hele bir saat yarımına bulgam ya Kur'an'ın saatke. Rita mena vakit biriler mükemmel Kur'an'da mı yok 2 saat durgan şeyler kula. Korale, tutkayım bu neyden alsa seni? Ben YouTube'a ne bakıyorum. Nu beraber, tukta. Sen başta bayanı yapacak, diz bol. Aman şey mi jırlıtıran? Mine, birisinin etkende, ben jevdet kayırladım ya şunu kovalladım. Şimdi yigitlerge bunda yigitler var. Ez olsa da. Kızlarla kaç bir eniler kumandar. Enilerge de ite jırlayalım ya da. Koraylar, bir sizge itimele. Döven ilerden de koy. Bir görüşü bir ömürdeyip Tuvakla döven iler Yana tesmer mevnala Burunlu jırmınlık iler Döven iler bir yılmaysa Müstekungel ufukları Yanlarında oynap geri Işık boyu anıkları İşin olar sobilarga Münecetlep kili Peygamberler tarihinden Gibretli bir kıssas ili Niş yanında tıptınlığına Tınlap tıra kilinleri Şuldur özü İge iman Tatullıkның iңгілері Құдайның bir müşkünün Dua kılıp selamliler İlaqlığı, ilşatlığı Ok yavlıqlı, ok eviler İlaqlığı, ilşatlığı Ok yavlıqlı, döven iler Min fonogramma hazırlı bilmem maşallah mağazam. Ana resege de şık kinak maşallah mağazam. Vallahi bekleyin bana ben bile çalamıyorum. Hey. Sarılıp damlar atkan şakta yaman su bulayadın şu yaman su bulayadın. Ayrıla
İsmene jilip tukalı jil üzme güller şeşerin şu üzme güller şeşerin Ola gelmeyi belep bulmayı başlarını güreşerin Ola gelmeyi belep bulmayı başlarını güreşerin Büyük dağının başlarında Üzedir yalnız narat Üzedir yalnız narat Doğrala var koygularım Jırlasam sizge para Doğrala var koygularım Jırlasam sizge Татарстанның халық артисті Минғалиев. Менә ул 30 яшьтән җырлар, менә ул 50 яшьтән җырлар, менә ул 80 яшьтән җырлар дигәннәр инде миңа. Шулай күрә. Кабат, үтенде. Миңа чакырганнарга рәхмәт, килгәннәргә рәхмәт. Алай булай мин берәр җирдә җырлыйм дип чыккан, килесем икән гәнҗек. Allah verse, Allah verse. Татарстанның халық артисті Минғалиев. Мин бер нәрсәне каным бетәле. Лütfen, гафу итегез мине каршы. Мин бик бүләк белән килгән идем. Нинди бүләк дисезме? Үзе дә белми әле ул. Үзе белми, потому что Ринат Агаев сен кайда? Ринат, кил әле монда. Менә. Гафу итәмен, Җәүдәт. Бу әүләм. Җәүдәткә мин тырышам монда. Начальник түгел ул. Ул гына команда бирәме, бирсә генә. Ринат, кил әле. Кара әле, дускай. Күрәсеңме бу егетне? Ринат, син ачуланма инде, мин сине таныстырам яме. Бу егет Димитровградтан ничәнче ел өчен килгән. 13 елда музыка факультетына укырга килгән. Миңа класска туры килде. Его урысча сөйләшә бу. Шуннан соң мин әйтәм, Ринат, наверное, сине урысчаларны җан. Мен Мәнгал абый татарча өйрәтергә килдем диде. Дөрес диме? Менә. Хәзер менә, син хәзер һәм менә аккордеончы егет. Тырышлыгы белән музыка нидән вокалдан экзамен биреп музыка бабын битерде, хәт Димитровградта белмәгән юк, ишетмәгән юк, җырламаган юк. Аллаһыга рәхмәт. Ne deyde, hadi konuşalım. Ne dulayın çırla, yakırından. Yedi. Öyle. Шулай қорқыта ол, жырламасалар. Әзі.
Ренат Агаев, Дмитровград. Ренат. Халық сұрай, бақшы. Ренат Агаев. Başlayalım mı ders? Başlayacağız. Cevdet abi. Eyde, Züfer'in şokları. Süper. Мен бұл абайдан соң ауыр болайын жырларына. Тырышамын бары бірlikte. Неге аптырап қалды енді Зüfer'інде. Мен бұл абайдан ешкімді қабылыңыз деп итерлер екен деп. Мен қорықпа, мен бұл абай біздің кіші. Züfer, Zıbaydur. Sahnemiz. Şarj dinleyiş kusura bakmayın. Anatomiyi ağır bir şeylik var. Bizden büyük şoklar kaderine Ögelimde saklayayım valla şakını Mine neşe küte ezirine Sağnasını mı diyeyim sıramanız Anlatalım ağıl Şikke gitkenlerini anlayayım hazır Dıyıp yaşayalar hislerini Hatırımda saklayayım alaşağını Ul hazırda erege oneda Haman şaba buramı ortasına Akkanatlı ağaç atılarda Koytkan sayın izleyim şu savıyı Min kayıp taştım mitler göremeni Ağlama buluyan sana ise Yıraklara seni söylememi
sayın ezelim şu sabine. Min kayıt kaçtım nikler görememi. Ağrılığıma buluyor sarmak ise. Yırakta da sönemi süremi. Sebep kaykusina öğleye. Selam birem iyi başımı. Sıra sağız halime cevap ire. Anadolu'nu üstten ağılımına. Sağmasını mı deyip sıramadız. Anadolu'nu ağıl kişileri. Şifre gitkenlerini alayım kızı. Duyup yaşayalar hislerini. Koykan sayın üzüleyim şu savine. Ay kaçtın dikler görememi. Ağlama bulan sana ise. Yürekte da sünemi sürelemi. Ağlama bulan sana ise. Yürekte da sünemi sürelemi. Bir sıra hazır Tatar kızı. Yüzlerine arınamin gülası iken. Kara kaşlı, kara şişli, Tatar kızı ikensin. Şeşlerinde oynayışıyla, elleşiyle karıysın. Tatar kızı yürekşime, yüreklerini yavrumsun. Şeşlerinde oynayışıyla, elleşiyle karıysın. Tatar kızı yürekşime, yüreklerini yavrumsun. Kırklarım koyakamış, gözlerin dinliktir. Gözlerinden nurla filmi, Tatar kızı gülekir. Şeşlerinde oynayışıyla, elleşiyle karıysın. Tatar kızı yürekşime, yüreklerini yavrumsun. Şeşlerinde oynayışıyla, elleşiyle karıysın. Kızı yürekşime, yüreklerini yavrumsun. Ahirde yüz günümde yürek mağdur buysun. Ölümlerde yüreğinde yürüyüşüm. Çeşlerinde oynayışıyla, elleşiyle karıysın. Vatan kızı yürekşime, yüreklerini yavrumsun. Çeşlerinde oynayışıyla, elleşiyle karıysın. Vatan kızı yürekşime, yüreklerini yavrumsun.
kızı güneşine yüreklerini yavrusun çeşlerinde uyumuşunda elleşimde doğrusun kızı güneşine yüreklerini yavrusun. Güzel. Not the Züfer, Baydoğlu. Rahmet güzel. Züfer, gitme. Baydoğlu. Kostyumdan atıp gidiyor ya. Züfer Baydoğlu. Автор başqaruvchi. Men sizni bitta aytdim. Mana Züfer to'xtali. Allah bersa Sonra konsert. Mana sen bilasan, yo'q to'xta. Mana men ular bir o'tirayim. O'zimda qo'rqitmadik men. Ol bizning havaskor avtorlarning havaskor avtor festivalining bosh jüri председателі, рейсі. Так что, мен ұлабы шақырамыз ма? Да, апрель айында сенде кітабыз Қазанда, ДК Юныста біздің фестиваль бола, хавескар авторлар арасында. Сенде кітабыз. Rahmet тұрышын ала берсек ya. Рихард Байдолин. Білесің бе? Қарайлы, біз песниме біреуір ұнтып тұрамыз. Міне ұнтып тұрамыз біреуір тұрында. Рахмет етерге. Міне бұл залының қожасына. Міне бұл залда, бұл ДКда ішлеген кішілерге Денис Николаевич, директору этого Дома культуры, Антон Николаевичу. Антон, встань. Антон, покажись. Ему большое спасибо. Всему коллективу вашему большое спасибо, что много-много лет алар біз меня кіртәлер бұл залға, что біз меня мындай концертлар иштирамыз. Аларға бик зор рахмет. Спасибо вам, Антон. Денис Николаевич, Антон Николаевич, вашему коллективу за то, что мы много-много лет работаем с вами и много-много лет ставим уже вот в этом зале наши концерты. Endi Cevdet abi. Tataristan'dan at kazangan artist Elfine Ahmetcan. Şakrarız. Güçlü alkışlarla başlarız. Şeşimler
sizge. Men sizni büyük yaratıp keldim. Büyük yaratam. Hazır endi bizning konsertimiz oxirina da yaqinlasha. Şoňa görä sizge soňky jyrymyzny bugün jyrlybyz. Lekin mängige tugul. Tatmaklar, hazır barımızda birge. Şatlanıp, rahatlanıp, büyük gümülaşabız. Biyeyle, he? Şundan bilen konsertimiz tamam. Tanıştık. Edecek